Menteri Korbarri gejala bala kemen rumboi ha kesantrik uya yong arhajar arpuar ulong baki regional committee kilale bon ki kam na gebenta banedai ke bahak kamiat jong ki patba bat gejala ha ke bedai bat gejing penbet uput usam. Ha ke bedai bat gejing kentho bat jing persya kinong syong shnong bat kiseng balang ya gejing bamhun ni gejing soy ke soskular ban penbet uput usam bat gejala asam. Uba ala kemen rumboi ulong bagi regional committee kilalet ikijaka keberan hakajaka kaput haga bagi liatai bade keren bat kamde satya kabla syurai tang nak secretariat. Ulong babra shikata la syekren chapang kamat kebedai bat gajing saat teng ban penbet uput usam. Nrai kini ke sorkar ke bamenta kela persangkat bala ban weng ya gajingi per jingmut. Nrai ke sorkar kela bu hakamat ke bahakamiat jingi patba bat gejela. Bat kamsyam na syemi karai na kebenta ke bahakamiat jong unu-unu rishimet. Ubala kemen rumboi ulong ru baki kam kijam kliat cakamat haga bak sarkar jela kan sabu ono iki police station bat police outpost hagi than kaput hadian beladap menepen bet yopot usam bat kejela asam Ni kadai demokrasi kaba kano ka voice jong kibreu nimla suppress yaka handrai hakat kum gaji jonga ki regional committee kilale yakakam maximum kabakila pan protect ya ka interest jong ka state ka jongi kane ka ka sen ka banong kong ba ki regional committee kilek hagi jaka kiba day ban ya kren day ba ki raya kane po sekretariat ki raya kane ka day hak kida lek ya hagi jaka tengah try ba ka jaka senjam ka bala shim ka day ka ba maximum ka ba la ban le hakum kini ki po hakum kini ka khep kano ka issue ka politik hi kan simbe yakinu ki issue phile ya ka toro undan hu ang gobamde yele ya ka ba deiru ang kunta ya kata temla ban komong phi ka de ka demokrasi ta kabaro shikata kalamba ka jinge kren kalamba ka issue upur usam udai uwei na ki ka issue ka ba sa teng rehakan ka sarkar ki iba kala persang kat bala ban sort out ya kini difference ta bless